Hojik Jantar Mantar da yamna tangna koigi justice for IDPs save Manipur. IDPs amoy na su yam babu brother bu yam thagachage thagachai isagi ming kari koge. Ai gi ming ulen kawi ai Churachandpur da kine. Churachandpur gi IDPs aina Kangchup Chingkhong gi IDPs. Amarom da haigadi nungsinung ai amarom da haigadi wakhal ju pungning ju nungsi ko. Chumi. Ado hichilinau se ngasi masigi mafam jaisida wari sanagadaba kusanaba se tasengna haragadi aigi marup mapangsing Meitei marup mapangsing natraga KUKI marup mapangsing wari sanadabadi nachate adumak wari sanai adubu ngasi sigi mafam jaisida for me this is the first time ko wari sanaba se aduna ai wahang pahang ichilinau khara tawna se Manipur da hojik nangna KUKI aina naga nangna Meitei hairiba wafam ase masi akwai na matau kamai na thujan gani masi Kokra Janata Party na akwai hojik platform PB re ko wakhal khanba ngamana ha akwai na masi se matau kamai na thugai gani matau kamai na masi thude gani masi ki pain agonies frustrations aduga masi ki ngai ta bathok wathok mayam se matau kamai na khoi na thujan gani masi brother na habi. Okay, very thankful brother gi ming do kare haba I give me Whitson. Thank you Whitson brother. This is the first time ne aina akhoi gi KUKI brother community gi side ge ko sumaina approach rok pase ko aduga sumaina peace ama approach tawrak pase ai yam harawe I preach for peace I IDP ne ko brother zo IDP ne khange suffer tawri se brother ga iga suffer tawe ba government na ethnic agenda moina issue tawba ama tawba any top bureaucrats me amna chalai ba me amje citizen akoi da effect hoeba ai gi yum chakre brother gi yum chakre brother relief camp da lere ai su relief camp da lere ba at the end of the day howzik akoi na kaidogani haba matamda akoi se peace ki sida journey da changdraga di solution karim ta leite ba sida mayam mama to pai hange ai haige ko seng haige sida ileba matamda sida su mi miyam lai ko moina khangninge kanana howi haba ko wari di ai gi on of the side I want the experience I know wari lieba adul end of the day I haba howzik basi moiga brother gi community ga akoi community ga asi to wai habagi matam natte howzik ki peace oi na purak na bagi matam ne sumaina brother na thokpira ga akoi wari sana base this is the first step se sidagi haugadine ground level gi wari saraga hauraga understanding do akoi nungai taba brother da su nungai taba yamla engon da su nungai taba lai akoi ne ba kwai men da sokpa je ko IDPs ngakta ne ba asida fasina wari sarabadi peace se purak pang aduga IDPs sing se ngasai gi Meitei gi IDPs oraga su KUKI gi IDPs oraga so jikte naga gi IDPs leire masi gi hairi ba IDPs se matau kamai na mo se machin men badona khochin bi badona to se what do you feel and what do you think is the right the root cause masi kadi nani haining see brothers I understand to ngari government gi su mayam lai ko government gi su mayam ma lai government gi side gi su mayam ma lai moi gi agenda mayam lai mo lai akoi na to ba thabak se success oi haining bagi moi gi su moi gi policies mayam ma lai ba ko moi na thaba ma to ma tam da moi gi pot to success oi dragadi moi gi media da moi gi image so kani haba problem ma lai ba akoi de su pressure dum lai khange ko group IDP de su mi group mayam lai khara mana government na to ba se yam phai haba khara ma su lai ko adubu aseng ma du di aseng ma ne ko hojik aina sida is aba se yeng biyo akhoi gi rights da 200 people more than 200 people seek